jedan od najtežih poraza u mojoj karijeri, posebno zato što je to reprezentativni poraz i nije nimalo lako. Nije nimalo lako našim navijačima, svim onim koji iskreno vole ovu državu, a sigurno da nije ni mojim suigračima, ni meni. Pelota que viene para Bakic, gol, gol. Možda u tim bolnim sinusima ipak izmjena pokazuje doktor Euf Karabek da će se morati vraća na teren. Eto kakav je on igrač. Svi traže izmjenu, doktor Maser, čak i Selko Sušić je skinuo Rahimića, ali Spagić se vratio. Take me down to the river bend. Take me down to the fighting end. Wash the poison from off my skin. Show me how to be whole again. Fly me up on a silver wing, past the black where the sirens sing. Warm me up in a nova's glow. Drop me down to the dream below. 'Cause I'm only a crack in this castle of glass. Hardly anything there for you to see. For you to see. Show me how to be whole again. 'Cause I'm only a crack in this castle of glass. Misimović, kratko samo ocjena, zašto? Kapiten? Pokušavati, možda vas rani stigli. Jedno, da se nadovežem kako ja i Spaha pravimo ekipu, a selektor se ništa ne pita. Mislim, to je još jedna od stvari koje stvarno ne znam kako ljudima... Pravi to. Jel mislite da pravimo? Pa ne znam, evo, pitam se. Pa ja vam zato i govorim.